Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mujema kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Aya n'amakuru aba yatohojwe ndetse akanononsorwa n'abayinga mu gutahurira amakuru akomakomeye. Ngaha tukaba rero tugiye kugaruka ku makuru ari kugenda agarukaho biriko biratangazwa ko igisoda cy'u Burundi cyaba kigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu. Turinjira muri operasiyo ikomeye, duhagarare kuri position avance tubabwira ibiri kwabera, turebe kandi ikoranabuhanga ridasanzwe ryakoreshejwe muri operasiyo, harimo Gmail de vision nocturne ndetse na radio tactique zakoreshejwe. Turebe kandi bijyanye n'amafoto akomeye ari kuzanwa na drone d'observation ndetse na za camouflage zikomeje kugenda zifashishwa. Turaza kandi kureba ibijyanye na payje antipersonnel, ubutasi ndetse no gutahura ibisasu biri kwifashishwa n'igisirikare cy'u Burundi muri izo operation. Turareba kandi unité de commande yajyanywe ahanga yakoze ibingibi. Turareba kandi abasirikare b'abasniper boherejwe muri ibi bice. Turibuze kandi kurebera hamwe uko izo operation ziri gukorwa bigizwe muri na réseau de communication crypté ndetse na patrouille mixée ikomeje kugenda ikorwa. Turaza kandi kurebera hamwe uburyo intambara iri gukorwa mu buryo budasanzwe buzwi nka guerre asymétrique ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusabe rero ubane natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye. Aya rero amakuru agezweho kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo 25 Ruheshi umwaka wa 2025, aho tugiye kurebera hamwe ibiri kuba. Turahera kuri operasiyo ikomeye yakozwe aho igisirikare cy'u Burundi cyamaze gupanga ibintu mu buryo budasanzwe. Ibi byose ni biri kwa mugiye kandi uruhande rw'igisirikare bahanganye cy'umuhari w'izasarambwe nabo bakomeje kugenda bongera abasirikare mu mihanda itandukanye ndetse no mu bisagara byinshi bamaze igihe bagenzura. Reka rero twinjire mu makuru yacu mu buryo buramvuye. Turaza kandi kurebera hamwe ibyo abasasanguzi batangaza kuri izi ngingo z'iyi ndwano. Reka dutangire mu gatondo ka kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo 25 Ruheshi umwaka wa 2025, aho ku isasa 11:28 igisirikare cy'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi cyari gicumbitse mu bibogobogo. Batangiye kuva mu birindiro byabo berekeza ku muhanda munini uva bibogobogo werekeza Ibaraka. Iyi ni ingendo yakozwe mu buryo bwihuse kandi bwateguwe neza bishingiye ku makuru y'ubutasi yatanzwe n'inzego z'umutekano zirimo Service Nationale de Renseignement, SNR, ishami ry'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ishami ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ishami rishinzwe ubutasi DEMIAP rizwi nka Détection Militaire des Activités Antipatrie. Bakaba rero bakusanyije amakuru akomeye, amakuru yizewe yatanzwe na SNR cyangwa se Service Nationale de Renseignement ku ruhande rw'u Burundi ubufatanye na DEMIAP yagaragaje ko hari umugambi w'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro AFC irimo M23 ndetse na twirwaneho wo gutungura ibirindiro by'ingabo z'u Burundi muri bibogobogo, harimo n'irya EGUAF ndetse n'iri ahitwa Bipimo. Inzego z'ubutasi zagaragaje ko izindi ngabo zashoboraga kwibasirwa n'ibitero by'imbunda ziremereye zikoreshwa mu mirwano ya kure ibizwi nka artillerie lourde cyangwa se mortier, imbunda ziremereye zirasa ibisasu bikagwa kure. Hari kandi gahunda yari yateguwe ya rokete aho abarwanyi bari bagomba kurasa mu bice birimo imisozi y'Iminembwe ndetse no mu nkengero zaho. Kubera aya makuru icyemezo cyafashwe kwa ruguhindura ibirindiro no kwimura abasirikare bari mu bibogobogo kugira ngo birinde ko bashobora gutakaza umubare munini mu gihe baraswaho, kuko aha bari byari bigoye mu buryo bwa camouflage. Iyi gahunda yo kwimura ingabo ikaba yakurikiye uburyo bwa retard tactique, gusubira inyuma mu buryo bwateguwe, aho abasirikare bazinze ibikoresho byabo byose birimo imizigo y'intwaro ziremereye n'izoroheje, arme lourde et regret, harimo mitrailleuse za machine gun, za RPG, za forcer d'assaut, imbunda ndende ndetse n'iz'imisada.
ni mu gihe bivuga ko aminasiyo cyangwa se amasasu hagaragaye amasanduku y'amasasu yabitswe mu buryo buhamye hifashishwa ibikoresho byo gutwara, ndetse bikavuga ko aba babikoze ku muvuduko uri hejuru kuko bari bamaze kwakira amakuru akomeye ya nyuma agaragaza ko izasarambwe zigiye gutangira kurasa. Hari kandi matériel de communication, radio z'itumanaho zifashishwa mu guhuza abasirikare n'abayobozi bakuru b'ingabo, nabo ibi bikaba bizagaragaye mu byimuwe n'igisirikare cy'u Burundi. Ingabo zakoresheje formation incronée, inzira abasirikare bagenda bakurikirana bagenda ku murongo umwe kugira ngo bashobore kugenzura neza inzira zose, ndetse babashe no kuba bakirinda ko umwanzi yabatangira. Hari amayeri ya gisirikare yakoreshejwe ahangaha. Hari patrouille incroisée, inzego z'abasirikare ba mbere bakaba bazengurukaga imbere mu nzira bagamije kureba niba nta mutego cyangwa se ambushi batezwe muri ibi bice. Hari kandi equipe de coverture, amatsinda y'abasirikare bacungaga umutekano yasigaga inyuma kugira ngo barebe niba nta mutwe w'umwanzi uri kubakurikira. Ibi akaba ari ibyagiye bikorwa. Hari kandi point d'équipe avance, hagaragaye rero ko hashyizwe hagati inzira ya Bibogobogo na Baraka, aho ingabo zashoboraga kuba zakinjira zikabasha kugenda mu buryo bwiza. Hari kandi camouflage tactique, aho bivugwa ko abasirikare bagiye mu buryo budasanzwe, bamwe bisha mu mashyamba kugira ngo bacungire umutekano bagenzi babo. Ni mu gihe bivugwa rero ko ibi biri kuba bigomba gukurikira ibijyanye no gutegura operasiyo zo kongera kwisubiza ibi bice nk'uko bigaragara muri KUGF. Ikigo cyari kiri mu burengerazuba bwa Bibogobogo cyakoreshwaga nk'ibirindiro bikomeye by'ingabo z'u Burundi. Kuri nguru biravuga ko imyiteguro ikomeye irimbanyije. Hari bipimo, iki cyari cyo ku murongo w'imbere gishinzwe kwakira no gutanga amabwiriza y'ubwirinzi. Hari kandi poste de commando ya FRDC, aho rero bari ahitwa Musaraba. Byari kuba hafi rero kuko hagenzurwaga n'ingabo z'u Burundi. Iri hindurwa ry'ibirindiro by'ingabo z'u Burundi rirashimangira imbaraga zikomeye bari kongera mu bitero zo kwerekeza Bukavu nk'uko byateguwe. Bari gukoresha stratégie de mobilité, uburyo bwo guhora bimuka kugira ngo basigasire imbaraga zabo mu guhangana n'umwanzi uri gukoresha uburyo bwo gutungura no kwihisha. Iri genzura ry'imirwano rishyigikiwe n'ubutasi bwa Seneri ndetse na Demiyape, rukaba rero ari ruri mu gikorwa giteye imbere mu rwego rwo hejuru, mu rwego rwo guhangana n'ibitero bikomeje kuba byahungabanya umutekano mu Minembwe ndetse n'Ifizi. Hari kandi ibijyanye n'ibiri gukoreshwa ndetse n'amahugurwa ari gutangwa ajyanye na retire tactique, bijyanye no gusubira inyuma mu buryo bwateguwe, formation incronée, uburyo abasirikare bagenda bakurikirana ku murongo. Hari kandi parole incroisée, abasirikare bagenda imbere bakagenzura inzira. Hari kandi biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo amahoro yongere agaruke. Kuko rero bigaragara mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ordre de repli tactique, itegeko ryo gusubira inyuma mu buryo bwateguwe, ingabo z'u Burundi zari zicumbitse mu Bibogobogo zafashe ingamba zidasanzwe zishingiye ku mabwiriza yatanzwe maze zihita zimuka mu buryo budasanzwe. Kuko rero amakuru dufite hano abigaragaza, ibi bikaba byahise bikurikira imirwano ikomeye yabaye, ndetse kuri ngo bitangazwa ko igikomeje mu bice bitandukanye, aho kuva ku munsi w'ejo hari ku munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo 24 Ruheshi umwaka wa 2025, ikibazo cy'umutekano muke cyakomeje gufata intera muri sheferi ya Bwito, aha ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru, ahabereye imirwano ikaze hagati y'umutwe w'izasarambwe ndetse na coalition ya FRDC, by'umwihariko Wazalendo iyoboyewe n'uwitwa Dominique Ndaruhutse, aho yakoresheje abazalendo bitwa CMS bagaba ibitero bikomeye. Imirwano yibasiye cyane imihana ndetse n'imicungamo iri ahitwa Bupfira ndetse na Kanyatsi, aha ni muri groupoma ya Bukombo. Guhera mu rukera rwo kuwa kabiri rwari rwambikanye. Amakuru ariko aratugera ava muri aka gace aravuga ko guhangana kuri intwaro ziremereye n'izoroheje kumvikanye mu masaha ya saa 12 iza mu gitondo, bitera ubwoba ndetse no kwimura abaturage benshi berekeza ahitwa Mashango na Mweso mu gace gaherereye muri teritwari ya Masisi. Uku gukomeza gukozanyaho ngo ni kumwe mu bigize imirwano ikomeje kubera muri aka gace mu byumweru byinshi bishize, aho inzego ndetse
n'ubuyobozi bwa groupement yahitwa Bambo, Tongo, Kihondo naho hagiye habera imirwano ikomeye, bikaba rero byaratumye abantu bava mu byabo nk'uko byemezwa n'ikinyamakuru Media Congo.net gikomeza kibitangaza ku mpande zombi nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Ingabo zihanganye zikaba rero zikomeje kugenda zisuganya bya hato na hato. Ibi rero akaba ari ibintu biri gukurikira amakuru akomakomeye n'ubundi agaragaza ibiri gutegurwa ndetse n'ibiri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kwirinda attaque surprise. Equipe de frere abashinzwe kuramba kuba bakora ibijyanye no kuba bakirinda ko bagenzi babo bagwa muri ambushi, bakaba bagiye imbere bakoresha Gmail tactique, ibikoresho by'ubutasi ndetse na radio de approche kugira ngo batange amakuru ku biri gukomeza kugenda bigaragara. Hari kandi biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo babashe gukumira ibijyanye no kuba bakubitwa nk'uko byagaragaye muri Masisi. Hari ibyakozwe bizwi nka respecter des ordres de déplacement, aho bari kubahiriza amabwiriza y'ingendo. Buri musirikare ari gusabwa ko agomba kuba igihe agomba kuba ari, ndetse akajya no kuri point d'observation ku gihe cyateganyijwe, kuko byagiye bigaragara ko hari igihe abasirikare basimburana kuri point d'observation ugasanga umwanzi arahanyuze. Hari kandi bizwi nka silence attaque, aho bivuga ko rero kugira ngo umwanzi atamenya aho ingabo ziri kunyura, bari kugenda mu gacu ndetse ntibabashe no kugenda basakuza. Ibi byose byakozwe mu gihe operation de deception, ibikorwa byo kuyoboza umwanzi biri gutegurwa kugira ngo atabasha kumenya aho ingabo ziri. Hari kandi biri gukorwa bya installation des péages anti-intrusion, gushyiraho imitego yo kwirinda aho bavuye. Harimo rero amamine y'amoko atandukanye, harimo grenade pillage n'imitego yo gutungura umwanzi waba ugerageje kuba yakinjirira ibirindiro by'ingabo. Ibikorwa byose biri gukorwa gendeye ku itegeko rikomeye riri gutangwa n'igisirikare cy'u Burundi, kuko kugeza ubu ngubu nicyo kiri gutanga amabwiriza genderwaho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni mu gihe rero ibi biri kuba kandi mu gihe imirwano ikomeye ikomeje kubera no mu bindi bice bitandukanye. Reka turebe uko bizari byifashe kuwa kabiri ndetse nuko kugeza ubu ngubu bimeze muri Masisi. Ntibyoroshye, aho kuva mu gitondo cy'ejo ku munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo 24 Ruheshi 2025 rwabyutse rwambikanye hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'imitwe itandukanye nk'uko bitangazwa. Aha rero ni muri teritwari ya Rucuru ahabereye imirwano ikomeye mu bice bitandukanye nk'uko twabibabwiye muri Kanyatsi. Abaturage rero benshi bakaba barahunze, ibiro bikaba byahise bikurikira igikorwa kidasanzwe, aho kugeza ubu ngubu General Makenga yongeye kugaruka. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Arke General Sultani Makenga kuwa kabiri kwigenekerezo 24 Ruheshi yasuye umuhanda M23 iri kubaka uhuza intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. General yasuye imirimo yo kubaka umuhanda Nyabibwe ko muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, yari aherekejwe n'umugaba mukuru wungirije wa Arke General de Brigade Bernard Mahesha Vyamungu ndetse n'umuvugizi w'izi ngabo Lieutenant Colonel Wiringoma. General Makenga ubwo yasuraga ahari kubakwa uriya muhanda yashimangiye ko Arke ari ingabo z'abaturage bitandukanye na FRDC yirirwa yica ndetse igasahura abaturage. Uruzinduko rwa General Makenga muri Kivu y'Amajyepfo rwahuriranye n'urwa Joseph Kabila Kabange wabaye perezida w'iki gihugu kuva ku mugoroba kuwa mbere, aho ari mu mujyi wa Bukavu mu biganiro ari kugerana n'ingero zitandukanye. Umujyanama wa Kabila akaba n'inkoramutima ye Kikaya bin Kalubi akaba aheruka kwemeza ko Kabila na M23 bahuriye mu mugambi wo gushyira iherezo ku butegetsi bw'igitugu cya Perezida Kisekedi Chilombo nk'uko abitangaza. Uruhande rwa Kabila ruvuga ko yajyanwe i Bukavu kuganira n'abantu batandukanye, gusa andi makuru aravuga ko uyu mugabo wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kirenga imyaka 18 General Makenga we agiye muri Sud Kivu mu gihe akomeje kuvuga umutekano muke ko muri teritwari ya Kabare, Warungu, Uvira ndetse na Fizi, aho abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje gutotezwa ndetse bakatabarizwa umunsi ku munsi nk'uko biri kugaragara. Urugendo rwa General Masunzu benshi bakaba babona ko rwaba rufite uruhuriye n'ibikorwa bikomeye by'urugamba ruri gutegurwa ahangaha kugira ngo abashe kuganira
ndetse amenye nuko ubutasi buhagaze, kuko byagiye bigaragara ko ibikomeje kugenda biba ari ibintu bikeneye kuba bizashakirwa umuti mu maguru mashya. Byifashe gute mu bice by'umurenge? Naho ibintu ntabwo byoroshye. FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bakajije umurego. Reka turebe amakuru ariko aradugeraho ngaha. Biragaragara ko kugeza ubu ngubu ibintu bitoroshye, ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyakira amakuru agaragaza ko ibintu bishobora guhinduka. Kuva ku cyumweru gishize, uduce two mu misozi y'umurenge Rugezi, Minembwe na Mikenke twagaragayemo impinduka zidasanzwe mu rwego rw'imirwano. Amakuru yizewe atugera aremeza ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rifatanyije n'abarwanyi b'inyeshyamba za FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda barwana mu buryo budasanzwe. Ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku igenekerezo 24 z'ukwezi kwa Ruheshi mu mwaka wa 2025, mu duce dutandukanye two mu misozi ya Rugezi humvikanye amasasu menshi ava ku mbunda za machine gun, mortier ndetse na za cannon sans recoil, nkuko ibi byabaye hagati ku isaha ya saa 12 ndetse bikavuga ko ari hagati ya saa 12 na saa 10 aho imihuriro ry'ingabo za leta ryarasaga mu buryo buteye urujijo. Amasasu yumvikanye cyane mu duce twahitwa Nyakirango, Kuwihene, ahitwa Mucikacika n'ahitwa Mukabanjo. Mu by'ukuri amasasu yaraswaga nta mwanzi uhari, kuko ibirindiro byatwirwanira 23 byari bikomeye kandi abarwanyi babyo bari bahagaze neza, nkuko bitangazwa n'abari aha ngaho. Bivuga ko defense statique yari imeze neza. Umwe mu basirikare ba FARDC utashatse ko amazina ye atangazwa yagize ati: twari dufite itegeko ryo gukora demonstration de force ngo turangaze umutwe wa AFC, ariko twarangaje ibisasu byinshi nta nyungu twabonye. Nkuko rero raporo yacu ibigaragaza, ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryari ryashyizeho position avance ku misozi yitwa Mukoko, Nyaruhinga ndetse n'ayitwa Mucikacika. Aba basirikare bakoresheje cyane Jumelle de vision nocturne, radar tactique ndetse na drone d'observation. Nta cyagaragaye ku mupaka w'ibirindiro bya AFC byari byegereye aha ngaha nk'uko bitangazwa. Icyo gihe rero ingabo za AFC zakoze ikizwi nka manevre d'arpri stratégique, maze zishyiraho pillage antipersonnel mu nzira zashoboraga kwinjirwamo n'iri huriro rigizwe n'igisirikare cya Kongo. Umwe mu baturage bo mu Rugezi watanze amakuru yagize ati: twumvisha amasasu menshi ku mugoroba, ariko nta mirwano yabaye, byari urusaku gusa, ndetse mu ijoro ryose byabaye ituze mu Rugezi, Minembwe no mu Mikenke. Ikindi cyemezo ni abasirikare FARDC, ariko amasasu y'imbunda ziramutse zumvikana ntabwo yigeze adutera ubwoba. Ibi biri kuba tumaze kubimenyera. Ni ubuhamya bwatanzwe n'umuturage. Mu mpera z'icyumweru gishize, imirwano nayo yongeye kuba yaba mu duce twahitwa Mukoko, Nyaruhinga no mu nkengero za centre Minembwe. Ibitero byatangijwe n'ihuriro ry'ingabo za leta byaje kurangira AFC ishyize imbere contre attaque ikomeye ikabasubiza inyuma, ndetse hakoreshejwe artillerie mobile, unité de commando ndetse na sniper. Bakaba rero baroherejwe kugira ngo babashe kuba barwana mu buryo budasanzwe. Ubu uduce twose twavuzwe haruguru turarangwamo ituze ry'agateganyo, ariko ingabo za AFC zakomeje gushyiraho clair mixé pour d'observation avance ndetse na réseau de communication crypté kugira ngo zikomeze gucungera umutekano. Ibikorwa byo kurasa amasasu menshi bidafite icyo bigamije biragaragaza gucika intege, ndetse n'abazarendo ko bakomeje gukora ibikorwa bidakwiye. Benshi badatinya kuvuga ko biriko birabangamira abaturage b'abasivili ngaha muri ibi bice. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye ku nkuru ikomeye iri kuvugwa, aho abashinzwe ubutasi babiri bakuru mu gisirikare cya Uganda UPDF baherutse gutabwa muri yombi bitegetswe n'umugaba mukuru w'iki gisirikare General Muhoozi Kainerugaba. Byamenyekanye ko ari Colonel Peter Ahimbisibwe, umuyobozi w'umutwe ushinzwe kurwanya iterabwoba mu butasi bw'igisirikare, ndetse na Lieutenant Colonel Fremu Byaruhanga, umuyobozi w'ibikorwa bidasanzwe. Ifatwa ryabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo gishinzwe ubutasi bwa gisirikare n'umutekano
Dias Imbuya rifitanye isano n'iperereza rikomeje gukorwa ku bikorwa bivugwa ko biri gukorwa. Amakuru ari guturuka mu gisirikare cya Uganda aravuga ko abasirikare bakuru bakekwaho kuyobora imitwe bashobora kuba baracengewe n'abakozi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF, umutwe wagabye igitero ndetse n'ibitero byinshi muri iki gihugu cya Uganda no mu karere. Amakuru ava mu nzego zo hejuru agera kuri Chiefs Report aragira ati kimwe mu byaha bivugwa nuko amashami yabo yinjiriwe kandi agakoreshwa mu kugeza amakuru y'ibinyoma ku bayobozi bakuru b'ingabo. Bakomeza bagira bati ibi byatumye habaho amakosa muri operation kandi bituma havuka ibibazo bijyanye n'ubunyangamugayo bw'inzego z'umutekano imbere muri UPDF. Ntabwo ibirego bashinjwa bigaragazwa. Ifatwa ryerekana indi ntambwe mu bikomeje gukorwa nk'uko uyu umuhozi akomeje kugenda bigaragaza, aho bivugwa ko ari buri inyuma yitabwa muri yombi ry'aba basirikare. Ngayo nguko reka dusoreze ahangaha, ufyonde sabone uyongere mu muryango w'abadahwema kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru abagezweho muri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Astra Vista.